Mendoko ne, metale pants ne. Yena mkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, so kuna mhaka yin'wana yi nga fika yi posta hi Ben Mayengani the president sani vele loko u ni swi tshika ku ri na ni voni ku na ndiyo ni update mara hi ku twisisa ku Ben Mayengani the president i munhu loyi a favoriwaka swinene. I was like let me see how it goes, if content ya muxaka lomu ta mi kha mi yi tsakela na leyi nga ta va maybe yi nga ri that much related to lowu a ri karhi a beefa na ti-artist kuloni. Yeah, so ka siku ra namuntlha 25 February ni fika ni nghena ka page ra Ben Mayengani the president, ni fika ni nghena laha ni fika ni kuma yi tsale post laha leyi post ya kona yi attack-aka kahlekahle ni to va landzeleri regardless yo munhu i va a landzela xinjhani, a landzela muziki wa Xitsonga or o landzela Ben Mayengani or enemy ya Ben Mayengani whatever, mara hi vona va kha va attack-iwa leyi nga fika yi tsale ku ho twa ku loko yindlu ya Ben Mayengani yi hela hi ta dya thyaka. Mina ni ri swo boha munhu u ta dya thyaka ra yena leri a nga ri vulavula va n'wina mi ta loya shame as you can see. So kahle in general ni to post le kahle yi attack-a vanhu vo tala including mina na mina u nga ta ka vona hi ku na mina pfumela sweswo ku hi impela ya dya thyaka loko yi ya hela yindlu leyi loko yi ya hela completely because yi ta hamba yi poste tiriyo swi nga heli. Ni pfumela naswona me so this is just sort of a general attack. Ni nga yi vurisa sweswo a ni ti ku purpose ya yona this post i yini to be honest, ku yoha ka vanhu njhe like yi specific, maybe if I be specific yi vula ku yi attack vanhu vo karhi ma vona yena such as maybe vanhu lava nga tshama va ya kwale such as very Manyavani convoy va lava nga tshama va ya kwale such as vanhu vo fana vo Mr Boss va nge hi nge heli and stuff swa swi ta kha swi twala. So post leyi yo va it's just a general thing like yo va amoyeni yi na purpose leswi ni nga ta swi vurisa swona loko it's a general thing ma vona nyana. So yeah, so ni ta vona ti-views if content ya so mi nga va mi kha mi prefer or kanjhani ku Ben Mayengani munhu wa swicele very very, so if yo va yi mi tsakisini yeah ta ha to continue the video, so I'm just trying to see how they will go. If I'm a subscribe, I'm going to subscribe. Why want to make house? It's not. Yo, manano.